Şöyle bitindi. Biz tamak toplasa da, askarımızda da zorlanıp bir-birimizle kırışıp, yoktan problem yasabilgen mümkün. Tabii tamak toplasa, askarımızda tek bir jire ortasa olur şu an. Şöyle bitindi. İkincisi sabilerge harekette ihtibar etkeriniz var mı? Buna göre imamlar koyalım. Yani da vallahi imamlar ayta kork ayta bin takasırat iyi düşünme teyim dediği. Aytan var mı bilesi? Şöyle bitindi. Bugara bulgancha tuzuq ularga kerak. Shunga ko'ra sapit aylantirsam bor, aylantirmasdan ovoz bo'ladi. Sapit ko'rganingizmi? Aylantiruvdan to'xtasa ekan ovoz bo'lib, shunga ko'ra hazratlar qorsaydi, falan degan demagiz. Sapitni aylantirga kerak hali, harakatda bo'lishi kerak. Bugara bulgancha tuzuq ularga kerak. Bilasiz, qolib bo'lmaganlar. Shunga Darışırga kerak, dinde farklılık degen aygır yok. Sovet zamanında imamlarga pensiya da bermiler bilasiz. Bandisi da bermiler. Bilgen işlerge deyip koyulgan deyip, mana şuna göre bizge de mana şu etip birge maturitettirip işlerge yazsın. Mana şu sabiler şekildeki harekatlar bulurlar. Üçüncüsü sabiler özlerine maksatına erişkensi bütün nerseni işleyler. Tabi de nişi gitseydi özünükün ite. O yaktan Marat Hazret Nakşu Baba işi geldi. Nişi gitseydi üzerine gitmişiz tutamıyor. Nezarette de bunda da usul dinastırını biz şuna göre buna başlayıp şu yılışın körüne ayıkladık. Bir rahmet kanan patlıca dikkem şerge. Bu yaklar şulayıp biraz mina tanış. 77. yılından kayda Sofayış'ta 4 ay, 78'de 3 ay praktikada buldum. Mesela okucalığı da şerdiyle bu hazır çok fazla dediğim işi tedrikimiz. Ben kabul bildiğim kol aslında işledim, praktik özledim. Bana aittiler, bana andağı Sofayış kalkaydı, sen kabul bildiğim kol aslında praktika güzel başlıydı, bir faydanda yok almışsın mıydı dediler. Ben aslında fayda şunu değil. Veya girdiler 77 yılında. Şuna bana biz miraklar bırakılmış. Aminde bu iş meselesi de gelgende bugün bizden bir qaraganda bütün mümkünlikler var. 90. yıllarda bizde mescitler yok idi, medreseler yok idi. Bugün mescitler de var, medreseler de var. Hükmedir imamlarımız da var, okuyutlarımız da var. Bugün bizge nerse jitmeyin. Allah'ına rahmetli olsun. Marat Kadret bir kitabımda biri şu şaptı. Bizge bugün birdemlik şiitmeyi hem ezgine birbirimizin hizmetin görüp birbirimizin hürmet ediyor şiitmeyi. Yine parisizdir. Uruslarını kurseteler. Anda cinayet yasa bir yatırmışında ağırlık çığa da inanıp arasan o sirkevge varıp cıgılar. Anıp bu yılmayıp buna karşı ala, ama ibet kengeşim bire, bütün kina bugün şulaydık kursetti. Bizden el tatarlarda andi kina da yok. Bizden el tatarlarının mullalar bir jünne mulla abırızı bergen eserde yok kızganışına karşı. Ben bir parti beylengeç, Tufan abi mulla degen bir neyin yazgan indi, sen okutamar başladı yani, ona bası çıkargan şu okutalmadın, o bari bir hükmeden obrazını verdi. Benim mullalar nezaretten fitah hizmeti çıkkaş şibinti balvanıyım bu. Benim turda da materyal verdi, bir mulla obrazını verdi bu. Ben ol istelegeni mulla obrazı bugün. Ama biz özümüzden en gerekli kişiye ruhaniyetini paybartış ekanimizden unutmazsa gerek. Hem biz birbirimiz için tavukya şekilde durmalıyız. Biz bir mullany söylerken ona koşulup gideriz, iyi şulay bitdi. Kızganış bu mene. Ona koşulup gitmezke gerek. Çünkü o kimdedir sükkan kişi senin yanına gittiğe şulay gidip seni söylüyor. Şimdi kişi bittiğim. Şuna biz gezerek birbirimizine baygırtıp, birbirimizin aktariyetini kütərib, birbirimizin eskine hizmetin beyelep, birbirimizge buluşup yaşarga gerek. Bizge bugün şuur jitmeyin. Ama bugün kriz degen aygır var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min hadis getirdim. Güzara aralaşıp rızıkını arttıra degen. Biz şu vaziyette de güzara aralaşıp yürsek, biz hükmeder şu dinimizge de, özümüzün hizmetimizge de
алга китүебезгә дә үзебездән өлеш кертәбез. Шуңа күрә менә бүгенге чакыруны кабул итеп килгәнегез өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Мин инде Динагорскига баргач имамнар алдында да сөйләгән идем, Әлмәттә дә сөйләгән идем. Менә бүген шушы бердәмлек китми дигәнгә, менә безнең Абдулла хәзрәт килде. Аның бүген дәресләре дә бик күп Россия Ислам институтында бүген анда имамнар да җыела, кешеләр дә җыела. Улайда мин Казанда гына калыйм әле дигәнем, әйтәм, юк, син Ютазыга барады, мен әйтәм, менә Казанда сез чакыргач, Марат хәзрәтнең күпме километр килгәнен булса да күреп кайтырсың дидем. Рәхмәт, ул килде, ул сезгә дәресләр бирә. Мәсхәб турында менә мин аның дәресенә сезне бераз китереп китсәм дип уйлыйм. Барып чыкса инде, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлламның бер хадисе бар. Ул анда әйтә, мөмин кеше, мөселман кеше ди, уен коралына охшаш ди. Без былай карыйбыз, дин музыканы тыйган, фәлән тыйган дип бу мәсьәләгә кермибез. Хәтта менә бу Мәснәвидә Җәләлетдин Руминың зур Мәснәви дигән китабы бар. Анда бик күп хикәяләр, бик күп примерлар китерелгән. Менә бүген вагаз сөйләгәндә төрле риваятлар, хикәятлар кулланабыз бит. Алар нигездә бөтенесе Мәснәвидән алынган. Шушы Мәснәвидә бу хадис китерелә, аның иснәде дә китерелә. Һәр мөселман дие, ул уен коралын ашаган дие. Иң беренче итеп әйтә, ул уен коралыннан тавыш чыксын өчен аның эше буш булырга тиеш. Шушы уен коралы дигән әйбергә без хәзер кире кайтсак, теләсә нинди уен коралы һәр мөселманнан менә без кайвакыт миңа киләләр. Дуа кылабыз, дуа кабул булмый. Аллаһка фәлән рәхмәт юкмы? Аллаһ фәлән рәхмәт бар, менә кояш нуры бөтен җирдә бар, кояш нурыннан ут чыксын өчен нишәргә кирәк? Лупа белән бер ноктага җыярга кирәк. Бөтен әле ут капмаулы кояш нуры юк дип әйтеп булмый бит. Дуабыз кабул итми, кабул булмый икән, димәк, безнең менә бөтен күңелебезне теге бер тушкыга җәргә Аллаһ Тәгаләгә ышанып, ихласланып бер тушкыга җыюбыз ишәми. Җитмәй калып тәртиптә түгел, эш буш түгел. Хәтта әле бүтәнен әйтмим, мин дуа кылганда түгел, намаз укыганда да бөтен югалган әйберләр искә төшә, киленгә әйтми калган сүзләр искә төшә. Күршегә талашканда әйтеп бетермәгән сүзләр искә төшә. Әле без бит күңелне хәтта намазлыкка да бастыра алмыйбыз. Менә мин 93 елны беренче тапкыр Каш калганда без төрекләр белән бер палаткада булдык, Арәфәттә. Алар басканнар белән дуа кылалар, ике күзләреннән мөлдерәп яшь ага. Бер университетның ниләре, укытучылары, кайсы профессорлар, кайсы академиклар, кайсы шундый фән кешеләре, мин әйтәм, без менә бу динсезлек аркасында без дуа кылу сәләтебезне дә югалтканбыз икән. Дуа кылу өчен бит беренчедән ихластан ышанырга кирәк, шулай бит. Безнең эштә нәрсә генә юк анда, бөтен эш тулган дөнья белән. Рухка урын калмаган дип, күбрәк ашарга, күбрәк эләктерергә. Шуңа күрә любой инструментны алыгыз менә, барабанмы, кыргымы, гитарамы, теләсә кайсын алыгыз, эченә әйбер тутырсаң, тавыш чыгамы? Чыкмый. Менә безнең күңелебездә рухка да, менә шушы руханияткә дә, Аллаһ Тәгаләгә дә урын булырга тиеш. Безнең кайвакыт күңелебезне дөнья биләп ала. Менә Луқман Хәким әйткән, акча су шикелле, адәм баласы көймә шикелле дигән. Бүген кайвакыт әйтәләр, акча кирәк түгел. Кирәк, акчаны эшләргә дә кирәк, табарга да кирәк, һөнәр иясе дә булырга кирәк, бизнесмен дә булырга кирәк, акча кирәк, акча булмаса көймә ис алмый бит. Әмма дигән икенче ягы бар, дигән акча, ул су дигән көймәнең тышында булырга тиеш, эченә керсә көймәне эшли. Менә безнең бу акча кисәдә булырга тиеш, әмма калыптә булмаска тиеш. Менә бүген кайбер кешеләр әйтәләр, теге акчасыз яшәүне, теге байлыкка битараф булуны, әнә бөтен нәрсәне ташлап, я мәгарәдә утыра, я шүлдә утыра, я отшельник булып яши, менә урысларда монахлар бар, менә бу дөньядан ваз кичү дие. Дөньядан ваз кичү ул алай түгел. Менә
Senin байлығың артқанға артық шатланмасаң, байлығың кимегенге қайғырмасаң, шыда болған байлықтан күннәшмәсәң, hatta milyon сум ақшаң болса да сен ақшадан азат боласың. Çünkü нәрсәңдер жоғалды, юққа шықты, сенің бір қолыңда сілкімәді, Аллах әкбәр. Ақша келіп кірді, бір қолыңда сілкімәді, бәрі жоқ. Көрші машина алған ұрсылмайсың. Мен шушы ақшадан ваз кеше оламын. Мен шуңа көре көңіліне тұташ ақша билеп алырға тиіш түгіл. Мен ісі ұш болсағына дейін әтеже шығады. Яғында қалған ибадетіміз де қуатты болады. Қазір тілеген тілегіміз де қабыл болады, дұғамыз да қуатты болады. Қазір мен музыка инструменті ойнар үшін нәрсе керек? Ойнасын үшін. Ең бірінші. Жоқ, мен сәләтлік күш ойнасын үшін нәрсе керек? Ул беренче ул музыка инструменты көйләнгән булырга тиеш. Әгәр ул көйләнмәгән булса, әллә нинди сәләтле кеше дә анда уйный алмый. Менә ни өчен мәдрәсәләр кирәк? Ни өчен укытучылар кирәк? Ни өчен устазлар кирәк? Син бер устав кулында көйләнгән булырга тиеш, белем алган булырга тиеш. Менә ни өчен мәдрәсәләр бар? Менә ни өчен Марат хәзрәт тырыша мәдрәсә тота? Менә ул шушы инструментларны ничемендә кирәгенә көйләп чыгарады. Ул көйләнгән булырга тиеш. Хәзер менә Stradivarius скрипкасы дип бар бит дандықты. Эше дә буш булсын, көйләнгән дә булсын. Аннан мадыр кишексэн өчен ул кемдә булырга тиеш? Менә миңа бирсәләр кише араламы минем? Бер устада булырга. Менә Peygamber sallallahu әйтте, кемнең устазы юк, аның устазы шайтан диде. Димәк, син бер кашанда, һәр кашан синең бер устазың булырга тиеш. Ни өчен? Хәтта син бер кешене үзеңнән үстен дип саныйсың бит инде. Кайбер әйтә, миңа устаз кирәк, мин үзем булдырам. Бу бит инде бу киңәшерлек, бу барып киңәш алырлык бер кеше юк, бу бөтен кешеләр үзен ни күрсәтеп куя. Үстен куя. Тәкәбірлік бұл, міне. Хәтта сенің бір ұстазыңда болмау, бұл сенің тәкәбір екеніңді көрсәтті. Сен енді өзіңні біреуден де түбәншілік еттіріп, санамайсың. Міне бүгін біздің қызғанышқа қаршы, әлі тәрбиебіз дұрыс түгіл, әлі мағашы келген тәртибіміз дұрыс түгіл. Міне Адам алейхиссаламны Аллах Тәала яратты, иблиске сәждә қылырға қошты. İblis әйтте ничек инде? Әле ул яңа яралган, гыйлеме юк, бер нәрсә белми, гыйбадәте юк, гамәле юк, гыйлеме юк. Мин инде ничә ел гыйлем алдым, ничек күпме гыйбадәт кылдым, фәрештәләргә укытучы булып тордым. Мин шушыңа сәҗдә кылыйммы? Ә бүген мәчеткә килеп керәләр дә, тегендә бер улыгына имам басып тора. Хей, мин шуның артына басып намаз укыйммы? Бу иблис булмыймы? Нәкъ иблистан мәле түгелме бу? Жұмғаға бетені, бүгін жұмға намазы екен, анда бизеттен эксклюзив вағаз чеканырға дейіш, анда бір яш кіші аузынан ұл чәшіп тұрға дейіш. Әтігі баба, яны пара бұқы, яны сәпәлән деген, мен әлбәтті пара бұқы тұрған имамлар болсын дейбі. Мәмәр бәшітті бүгін бір вазифанап бара екен, бітін ауыл қалқы, бітін анда келген кіші амайтаға дейдерге дейіш. Жұмғаның савабы бет эксклюзив вағаздан алға түгіл. Allah da Cuma günü bizge 4 secde farz kıldı, şulay bey. Allah da Cuma'nı farz kıldı, anda 4 secde farz kıldı. Sen Cuma'ya gelip, Allah da kuşkan ütep 4 tapır secde kılıp biterge diye. Şulay da bir dikir yiyor. Savap şunda, yana karağız, rip apısı var ya bunların ikisi. Kurganınız var mı? Ana apısıqıp suyap koyalar. Onları olaydı, bunun katına sağazalı da, Ayette 4 minut okuyayım. Şunu milyon kişi tanıptırar. Bizde bir hazretin tegazirek şuma edip vağaz silemesi ya para bukarına biz riza bulup cumada oturasımız ilmi. Buna bu tekabirlik bitindi. Buna biz imam kıyılgan iken o kalkınlanma itaat iterge diyiş. Muhtasip söylep kıyılgan iken bütün imamlar muhtasipke itaat iterge diyiş. Sorav birgende de birovinin soravı var iken o şapırtkına gelip imamga cumbadan son sorav verirge diyiş.
Әгәр канәгатьләнерлек җавап ала икән, ул сорауын икенче көнне җәмәгать алдында бирергә тиеш. Исенә төшкән сорауны җәмәгать алдында бирү әдәпсезлек. Ушы тәлдә имам аңа җавап бирә алмас, ул бит. Әгәр имам канәгатьләнерлек җавап бирә икән, икенче көнне халык алдында бирә ул сорауын. Чөнки халыкның да бу мәсьәләдә кызыксына торгандыр. Имам җавап бирә алмый икән, я имам биргән җавап канәгатьләндерми икән, икесе җитәкләшеп шыпырт кына мөхтәсиб янына китәләр. Я имам әйтәм, мөхтәсибтән сорап кайтам ди. Аннары мөхтәсиб җавап бирмәсә, төбәк казыена китәләр. Аннары казыяткә я булмаса менә безнең гөләмәләр шурасына. Менә шушылай булырга тиеш. Менә бу итагать тәртип була. Менә без шушы тәртип белән эшләшү менә безнең имамнар бар, мөхтәсибләр бар. Бөтен кеше янына йөгерә алмый Казанга. Шуңа күрә менә төбәкләрдә безнең төбәк казыйлары бар шушылай мәсьәләне. Хәзер ярар теге скрипканың эше дә буш, ул көйләнгән дә. Һәм ул иң яхшы уйнаучы кулына бирелгән. Менә Нобель премиясе лауреаты дөньядагы иң мәшһүр уйнаучы кулында Страдивари дигән дөньядагы иң мәшһүр скрипка оркестр күргәнегез бармы? Симфонический оркестр. 100 кеше утыра бит инде. Безнең әти бәрән кешеләргә күпме кеше монда дитергән иде. Менә карагыз, 100 кешелек оркестр утыра. Шундан арасында бар Страдивари скрипкасын тоткан дөньяда иң мәшһүр уйнаучы скрипач. Һәм ул мин Нобель премиясе лауреаты, мин иң оста уйнаучы диеп, үзенчә уйный башласа эшли. Бөтен нәрсә бозыла. Ул теге шыбык тоткан бабайның шыбыгына карап торырга тиеш. Шулай бит? Дирижерга. Безнең мин укыган, мин беләм ди, миңа мөфти дә кирәк түгел, миңа имам да кирәк түгел, мин үземчә ди. Менә күз алдына китерегез. Менә бу нәкъ теге оркестрдагы скрипачның мин мәшһүр дип үзенчә уйнау. Ул бөтен оркестрны нишли? Бузды. Аны надан дип буламы? Надан түгел ул бит. Иң оста уйнаучы. Инструментын ашар дип торамы? Буламы? Юк, инструменты да әйбәт. Ул просто итагать итә генә белми. Белеме дә бар, осталыгы да бар. Әмма итагаты юк. Шуның аркасында бөтен нәрсәне Шуза үзен әзгенә тәкәбберлеге җиңеп, бер кешенең шыбыгына карап торырда тәкәбберлек дип саный. Менә шуңа күрә, менә без инде мөселманнар икәнбез. Куелган җитәкчеләребез бар икән, әлбәттә җитәкче ягъни харамыш эшләгән, без аңа риза булып торырга тиеш түгел, мәкрух. Икенчене сайларга тиеш. Әмма инде ул куелган икән, менә Шихабетдин Мәҗәли заманында ул бит Ташкентта имам булып торган. Анда 2 километр гына юл аркылы Мәмсә дигән авыл бар. Мәмсәдән бер кеше моның вагазын тыңларга чыга икән, җомга вагазыны. Бер эш кергәч, бу әйткән, син бит бу авыл кешесе түгел, син нишләп монда вагазга киләсең дигәч, өченче вагазына килгәч, менә безнең авыл мулласы Налан дигән, син вагазны бик матур сөйлисең, синең вагазыңны ишетәсем килеп килде дигәч, Шихабетдин Мәҗәли әйткән, сезнең авыл мулласы дигән бәлки Налан булган өчен фасык кешедер дигән. Теге гөнаһлы начар кешедер. Әмма синең минем вагазымны килеп тыңлауга караганда шул имамыңның вагазын тыңлап шуңа юк намаз укуың саваплырак дигән ягада монда килеп йөрмә дигән. Без менә мин вагаз сөйлим, миңа теге авылдан да килеп, шәһәрдә теге мәхәлләдән дә килеп, ул дәрәҗә түгел, ул үз имамына итагать итәргә тиеш. Теге дирижер ул нәрсәгә карарга тиеш? Нутадан чыкмаска тиеш. Менә ул Коръән сөннәттән чыгарга тиеш түгел. Менә ул Коръән сөннәттән чыгарга тиеш түгел. Шәйх Җөнәйд хәзрәтләре әйтте, синең остазың диде, һавалашып йөрсә дә диде, суда батмыйча су өстеннән атлап йөрсә дә диде. Коръән белән хәдискә каршы сүз әйтә икән, син аңа иярмә диде. Һавада чебендә аша, суда су сикеркәсе дә батмый йөри, ул кәрамәткә керми диде. Кәрамәт итагать итә белү. Үзеңне түбәнчелек тота белү. Менә инде килеп чыгабыз нәрсәгә? Менә зур мөҗтәһидләр булган, Коръән һәм сөннәтне аңлаучы галимнәр булган. Аларның иң мәшһүрләре 174. Ул мөҗтәһид булыр өчен син Коръәнне яттан белергә тиеш. Һәм данлыклы тәфсирчеләр тәфсир биргән берничә тәфсирне белергә тиеш. Коръәннең аятларының иңү тарихын, шушы тәфсирләрне белергә тиеш. Бер генә тәфсир түгел. Һәм
İmam Azam boyunca fikihka kagılışlı bütün hadisini isnadı bilen bilirge diyiş. İmam Hanbel boyunca 50 min hadisini isnadı bilen yottan bilirge diyiş. Hem sen yaxşı aileden bilirge diyiş, ettiyenin yaxşı kişi bilirge diyiş, özün halk tarafından yaxşı kişi deyip tanılgan kişi. Şundan sonra sen Kur'an bilen hadisten özünçe netice çıkarar. Allah'ın ruhsat ettiler. Buna şu dereceye gitken meşhur 174 alim bulgan ama bin yıllar boyuna bütün dünya şunun dürtsingine tanıgan. Bunlarga yersen Kur'an bilen hadisten işlemeysin. Tuşunu sıkmıysan, adaşmıysan. Sen min etken dereceye gitkense şu dört aliminin birisine yerine değiştin ki sen koysi sınavına yersen de seni bir kimde onlar üretkense varsan Kur'an bilen hadisine var mı deyip eyde almıyor. Mana şuna göre gelip sana mezhep digeni. O Kur'an bilen hadisten gidip tügür. Özümüz müştahit derecesine ergense ama birisinden alıp yürü, dürüst tügür. Birisi bilen gene varmak gerek. Hemen dürtüde dürüst bulgaç deyişir meşitte bir güne türlü namaz talep edilir digende eğer biz şu meşitte iki türlü namaz okusak biz birden bulamız mı? Tege simfoniye gelip sığa mı? Sıkmıyoruz, bize ayrılaşa başlıyoruz, biz yırağaya başlıyoruz. Birbirimizni gayipli başlıyoruz. Şuna göre bana bir demlik gerek. Bir demlikke umtulurga gerek. Elbette bizning bugün şu birden bulmağımız. Arıslanlar soğuşkanda maymul idare edildi bir de var. Biz birden tügür birbirimiz biraz dolaşabız, yok birlerde boş otabız. Bu namazın hareketleri boyunca tekşireriz. Kütərigəmi, varmak kütərigəmi, anın boyunca soğuşup bitəmiz. Ama birimiz de kümüllü namazlıqqa bastırı degen Allah Teala bizden varmakqa da paramı, tırnaqqa da paramı, nərsəgə parayı? Qalibə parayı, senin qalibin namazlıqda məli. Bir ılık şevliye şu namaz okuyken burada bir fatın balam deyip kışkırıp şunu seviyiriyken balasın karşısından ötüp bitken yine bir ılık bilgende diye partayken singlim degen günah işledim bit. İşledim. Benim karşısından ötüp bittim namaz okulan. Babay deyken bakı itindi. Balam kayıtmaya kaldı da şuna bir balam deyip balamı bulgan mehabet bilen seni görmegenmin degen. Ondan etken babay degen sen namazda nersesin okuyorsun? Allah rica olsun. Senin Allah'a bulgan mehabetin, benim Allah'a bulgan mehabetim haddede tügür mü ne? Sen nisik beni gördün diye. Yani bizim namazda başkaç deyip, kişinin işimikten, mısın işimikten, üstünden işimikten, dedetsin işetemikten deyip, biz namazda işip, kuşunu dikşireriz biz. Bir vakit belengesi yüzü şartliler gelgen, Dağıstanlılar. Bana onlar gideyken, Dağıstan'dan gelgen kişi varken, ama bu bizi namazda olurken biz ama İsa'da yasarga diyiş, bugün biz anı hürmet ederge diyiş. Ama biz bir mahalle kişiler iken, biz bir tertip bilen bulurga diyiş. Çünkü biz bilineriz. Biz Dağıstan'da vardık, Dağıstan'da reyteler, biz işleyip, ben işleyip görmek sizde mesela bu İsa budur istiyor diyorlar. Biz ne gisetlerler. Ay bir kişi bir türlü namazı kılga dersin, biz Dağıstanlılar varsa hoş etmeyeyim. Bunda Dağıstanlar turunda söz var mı bize? Bizde mahalle oluyor, bizde bizimkiler turunda söz var. Şuna göre bizge bölünmezge gerek. Hemen elbette okusunlar yaşlarımız, müştahit derecesine zeysinler, bütün dünya tanısın, şakirtleri bulsun, bütün dünya bacalı startlarından yersinler. Bu dereceye gitmeyken biz bir ustasımızla müstelif varlığa diyiş. Allah Teala kasımızla selametlikler bilsin, hayırlı ömürler bilsin. İmam Eşeşi Gültügül, Samara'da Vagiz Hazret var. İmam deyip, kapşı baskan dilensi şekilde değil. Dilensinin kapşığına birov mayata deyip, birov ibiyata, birov bırışata, birov tuz sala değil. Senin de deyip, güngülüne tuz salsalar da bırış sipseler de, ibirseler de, mayibirseler de kanaat bulup diyor değil. Yani şu ağır hizmetlerimizde Allah Teala her başımızda zireklik versin, her başımızda biz vazifelerimizni Allah rızalarını bitirip başkarıp Allah Teala nasip etsin. Amin demem şunu iştirrak kişilerge de Allah'ın rahmeti olsun. Biz bugün şu şunlar madde ettiğimiz aşkan şekilde Allah'ın cennetinde de şarkılar nasip olsun.